candidates from different political parties in Nongstoin, including an independent candidate, took part in a public campaign at Nongstoin Market. The event was organized by the New Nongstoin Village. Thousands of people gathered to listen to the speeches of the candidates. The 6 political groups involved in the campaign included the BJP, VPP, HSPDP, NPP, Congress and an independent. Kita siya bersayo ya tahap kerja kedongi mga nganut banino ya dagang kacona doktor bersakri yang dipata bersakri kuat bersakri banyalam para ribaye nanong stone na pijid yana kanle kamat kabangan nung kubong baga chispa abusan amendment jong the sixth schedule lala dayban her dali kakaru miner panpansan yaka hakrong try jong kon kabrihun nyotre kabagilasyuhan ban muslia dagi an dali kapang pedeng dan jonga kane ke election dalam baka Khasi Hill Autonomous District Council kade ke Shlem Sandur jong ke jaj pengreu baka sti baskem ban yada yaka nda pipoi hagi ying gisem gi jungpi shem ya kane kapang saperkhat samudur ya ke jinglong kerpang jong ke jaj pengreu kajuni adon mo panawang ni wak haga bagi syaru isna banang latang dei ban bentuk por susu hapo jong the sexual lade ban ben prekam no yaki nang bagi paipa no suslong haba don me ba shopher kan pensuk di paipa no suslong yaki long kini ki batrang banyu i ki khun har jing pule danle khawe ban pensai namar kamdan ti khawa wak khiat ro kalama sahi kalama kapan i bangi dan ya kata jing shit ham ban pentelan syakmat ya ki kam ki jam ban syakri upai ba haringkat kamansim ban shit ham nasowan panma ki kilometer taksi baro ki badan kane kapor bangi la pentut ya bi ya kaya kayang snobha ya syalan kindiak ladangi yo ya ka jingjop kumusangla uperkat ya ka imang salang ngatip ya ka jingkia ka jompi masawan syabi bernya kendo pansiap pansio pengila pan pendek banle ka kam ka dalam kamtam babin sting kabangan friend hamni ngatip dalam hamensin masawan syabi dalam kayo ikut tu no pai ba ngandal kam balagi dan kiskin ki bari banle istri pai ba ban ai yang bagi tagi nang yalam hemrenga angot banakwa upai ba un pendik ya mano ki bulan kamtam bakajirap kan lechu badeban no ka hok jamu. 3 political parties, NPP,